Mbashimiye ko muneza amatwi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe top 5 y'ibyamamare bitukana cyane kurusha ibindi hano mu Rwanda. Njya gukora iki cyegeranyo nifashishije zimwe muri interview zagiye zikorwa n'ibi byamamare, ndongera ndeba ku mbuga nkoranyambaga zabyo. Ikindi kandi sinigeze nibagirwa no kureba live byagiye bikora ku rubuga rwa TikTok. Uru rutonde rwacu turaruhera ku mwanya wa gatanu, uri buze gutungurwa n'icyamamare kiri buze kuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri nanjye numiwe. Ababo ni ruharwa mu gutukana, wagira ngo bagize uruhare mu kwandika mangara ngo uhangare, cyangwa se gutukana babyize muri primaire, sogonderi ndetse na kaminuza. Reka ndeke kubatindira mere ku mwanya wa gatanu namwe mwiyumvira. Mu mwanya wa gatanu ho turahasanga DJ Brian, ngo uyu watitaye ku izina afite mu muziki nyarwanda ndetse n'abantu bamukurikira ngo aratukana kakahava. Nyumvira nawe. Jiriberi we! Zinyako! Ngira ngo mwamwumvishe Brian ko yegukanye umwanya wa gatanu. Reka twikomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane ho turahasanga umusaza wataye umuco ndetse n'ikinyabupfura, uwo nta wundi ni Kanyombya. Navuze byinshi nawe nyumvira Kanyombya. Motherfucker, motherfucker, friendfucker, sisterfucker. Uyu Kanyombya nk'uko mumaze kubyiyumvira, ku bijyanye no gutukanaho ntagereranwa. Ngakubwira ko afite experience mu gutukana, ngo bitewe n'uburyo abimazemo igihe, ikindi kandi akaba narambye ku isi nk'uko mumubona. Reka ndeke kurondogora, ahubwo twikomereze ku mwanya wa gatatu. Ntabwo ndi butinde kuko uyu mwese muramuzi, ni umuhanzi w'icyamamare, uwavuga ibye ntiyabirangiza, ngo ni mubi cyane ngarindwa mubi, ngo yagutukanaho ubwawe ukibaza impamvu wavutse. Gaswerekira umuna cyanyoko. Ndenda hambirwa n'iki se? Gaswerekira umuna cyanyoko. None nanjye nikuze sogokuru wa nyoko gashino kanyoko, none nswera na cyumuna cyanyoko, none nteswera nawe gaswera. Okay, ngira ngo mwamwumvishe Bushari Bushido ku mwanya wa gatatu, ahubwo reka dukomereze urutonde rwacu ku mwanya wa kabiri. Aha naho turi buze kuhasanga umuhanzi benshi muzi, uyu nta wundi ni Zeo Trap. Zeo Trap we, mbere yuko muvugaho byinshi, namwe nimubanze mu mwiyumvi. Umurangirizamo uwaregeze igisirikare baragushimye ubyinisha igitugu gawashimye kandi gucumita. Ngo uyu we iyo bigeze ku kijyanye no kwandika imirongo irimo ibitutsi, ngo wagira ngo yifashisha abashumba bo mu Mutara, ngo bose akabegeranya bagakora inama, ngo ubundi bakamufasha kwandika imirongo. Nk'uko mwumvisha indirimbo nashyizemo hano Zeo Trap ari gutukana, ibitutsi ntabwo ari iby'umuntu muzima cyangwa se wavuga ngo ni umuntu usanzwe. Ngo harimo ubunararibonye, ngo benshi ntibatinya kuvuga ko ari umuvumbuzi, ngo ari ibitutsi bimwe na bimwe yagiye avumbura ngo bitari bisanzwe mu Kinyarwanda. Ngo kuri Zeo Trap ho, ngo igikomeje gutera impungenge abantu, ngo nuko imigirigiri y'iki gihe yose, ngo iyo yiherereye iri yonyine, ngo yifashisha indirimbo za Zeo Trap, ngo maze izo ndirimbo za Zeo Trap zigakomeza kwishyura iyo migirigiri, nayo igakomeza kwirohama ibiyobyabwenge. Ngo ku mwanya wa mbere ho, uyu ntavugwa, ni igitangaza, ni impano idasanzwe afite, ngo kuko iyo bigeze ku mwuga wo gutukana cyangwa se impano yo gutukana, ngo arindwa mubi. Uyu nta wundi ni Kasuku Jessica wa Mupangu. Nguha agashino ka nyoko nkagukubita agasundike nkahita nkurishe kumbasiye na shangazi, ubundi nkimanukira direct nkahita nigira mu buriri nkasinzira, nkabona comment zivuga ngo ye Reskiza uratukana ibiki n'ibiki, nkongera nkahita none niyorosa n'ibirenge neza cyane nkahita menesha akabuno gasura. Mwami w'abagore, ngo iyo bigeze ku kijyanye no gutukana, ngo yagutuka ukava ku biryo, ngo si ibyo gusa kuko ashobora kugutuka ukiyambura ubuzima. Nyumvira nawe. Ngo Kasuku Jessica wa Mipango, ku kijyanye n'ibitutsi ho, ngo ntashakisha kuko ngo imirongo y'ibitutsi bagenda yisukiranya umunota ku munota, ngo aragufata ngo akagutuka, ngo akagutukuza nk'uko mwabyumviye muri ako gace ka video nabashyiriyemo, ngo kuko gukubita ikiganiro gifite episode 700, ngo ari kugutuka ngo akagutukuza nk'uko yabyivugiye. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, like na share yanyu ni ingenzi cyane. Comment nazo zirakenewe kugira ngo mbone ko turi kumwe.